Ini dada ada tujuan Aing ini mungkin atur ning anyang titia. Risadu kal kawentenan linggih ide punika pacang lunga ke Bali sane membuat anggen dasar tetujon itu nih. Jerane Risa jeroning taler kawentenan linggih ide punika pacang lunga ke Bali. nyalakan alam apa kiraku Boyo wenten sios anyanggen syarat ide pacang lunga ke Bali wantah ngetut lampah mine kadirakan itu nih. Kaca pemaring jagat Bali ya tuh kocap ini makin sampun taler mino kadit linggih ide sampun apa taler yang Bali. sampun ido amirang Risadu kalau punika kawentenan linggih ide berahmano keling sampun taler uning puniki miragya mino kadigatra gatruni sani sampun taler kerengayang oleh itu. Hirakamaling aku Tukan taler linggih rakan ide sane sampun wenten di Bali punika sampun taler nyenang ratu punika sane sampun kapairagian oleh ide sang Brahman keling. nanging ide durung datang dia stuke sekadi asa punika sampun kapiragi ordan nyanik minerakan itu nih ring Bali nanging minokadi linggih ide sang Brahmana keling durung tata suning ring widangan jagat Bali ini asa punika kemarin oleh ide di jagana
Bali doang dijeke kenah jagat Bali nih asa punika sane keparene oleh ide sang Brahmana keling sapaniku domole domai yoga semua kening rasu dengalan detri lo kesran nggih wantah puput sekadi asapun ke pemarnan linggih hide sang Brahmana keling tur mawosane ayat ne mangkin nuli talar linggih hide mayogo was edanyo aryak sewanu ai memang kena turuning ayang raris haris sampune linggih ide sang Brahmana keling usan sampun nyuriya sewana digale seraris mawosan ayat ne mangkin nuli taler kawentenan linggih hide sang Brahmana keling memarga manut pawi sekereng asunio kewentenan linggih ide rikanyekang momargi punika manut taler ing pawisik wahyu diat mika sekala makemewah nis kala pamaragene kalau ada kami mungguing kawentenan pumargin linggih hide sang Brahmana keling punika wantah ngelon kanginan punika sane katuju saget panggu wano seripi tong Dewa Ratu Agung aris sepanjang pemargan idune mawosane ne mangkin ke pangguhang taler
wane sane dakating madur gamo pisan tur seripit pisan punika pemargin Indonesia kelasane dosang weku riantukan doh sampun pemargan idone mawasanen mangkin dakatin kelson pisan mino kadil linggih ide sang Brahmana keling masa Mararia Ainggih riantukan bes banget keleson linggih idone mangkin ayat mangkin linggih ide jage merarian dan dogi dok amang risadu kale taler mino kadilinggih ide sang Brahmana keling polih taler merarian punika mawasane nyempene ngipi kawentenan linggih ide sane mangkin ledang rawung kesangyang siwa Ainggih mungguing daging penyumpenan idone mangkin atur ning ayang titiang risadu kala punika wandah kerawuhin oleh ide Sang Hyang Suci ide meraga Sang Hyang Siwa mawa sang amatan ide antuk asung kerta warunugraha ide ngicenen pamahayu ring ide sang Brahmana keling kawentenan taler mino kadi ide Sang Hyang Siwa Suci ngawentenan mangkin pawisik reng bali kewenten sios anggen jalaran mino kadilinggih ide Sang Hyang Siwa Suci nirmala punika ngawentenan taler pawisi kering ide sang Brahmana keling mungguing kawentenan linggih
rakanide wenten sampun di Bali ya. Gal puri amah ngarang sapunika naler mungguing linggih rakanide sane sampun wenten ring Bali boyo wenten sios punika sampun nyeneng ratu ring desa gel-gel. Sang Hyang Siwa amosanari Risa sampune puput minokadi ide Sang Hyang Siwa Suci ngawentenan pawisik ring linggih ide Sang Brahmana keling mawasane nemangkin ngeraris ide musna mantu kemari Siwa Suci lamakan mangkin sampun sumusup ring sunia taye kawentenan linggih ide Sang Hyang Siwa Suci punika kapopongan idaw weku risa sampune kawentenan ide Sang Brahmana keling sampun mawastu puput oleh pawisik oleh linggih ide Sang Hyang Siwa Suci ngeraris nemangkin ide kapupungan raris semangat dua orang sembah risado kala punika nemangkin ngeraris linggih ide Sang Brahmana keling saha taler ngaturang sembah subati ledang kayu anetan sipi dahating pernami leda kawentenan linggih ide Sang Brahmana keling nemangkin ari sadu kala taler mulih asung kerta waru graha darlu amaku anyo ajar rakanida
Urmawastu ayat nemangkin nuli taler ngararis nemangkin linggih ide sang Brahmana keling ngelanturang pemargendane jagung si taler genah Bali Dwi